Dengan bismillah Allah berpandang tunturan asai ba'amula dengan bismillah Allah berpandang tunturan asai ba'amula asai ba'anabi wa ya sayyidi seor berata asai ba'amula asai ba'anabi wa ya sayyidi seor berata bismillah alhamdulillah ya Allah yang berkuasa selamat Rasulullah Madinah berkata baca selamat Rasulullah Madinah berkata punca yang kepun surah Nabi Bismillah alhamdulillah punca kedua punca yang kepun surah Nabi Bismillah alhamdulillah punca kedua punca yang kelek kalimah thayyibah bernama Allah azza wa jalla punca yang kelek kalimah thayyibah bernama Allah azza wa jalla bismillah
Puncak kelima, jadikan kiblat yang kenamahan, jadikan dunia. Puncak ketujuh, pesuruhan Tuhan. Puncak ke-8, surga neraka. Puncak ketujuh, pesuruhan Tuhan. Puncak ke-8, surga neraka. Bismillah. Allahu Allah, Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman. Allahu Allah, Allahu Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman. Lahiran Nabi malam Ismanya 12 hari Rabiul Awal. Lahiran Nabi malam Ismanya 12 hari Rabiul Awal. Bismillah. Rabiul Awal tanggal 2 bulan Rasulullah memandang dunia. Rabiul Awal tanggal 2 bulan Rasulullah memandang dunia. Basirah ibu genasih Allah Siti Aminah, nama ibunda. Basirah ibu genasih Allah Siti Aminah, nama ibunda. Bismillah. Ummu berpelotong Nabi di Mekah negeri Madinah. Berangkat Nabi ummu berpelotong Nabi di Mekah negeri Madinah. Berangkat Nabi bahkan jenuh. Nabi di Mekah negedega bangsa Yahudi bahkan jenuh. Nabi di Mekah negedega bangsa Yahudi. Bismillah. Bangsa Yahudi dum kuku menumpi musuh genepoh Nabi. Bangsa Yahudi dum kuku menumpi musuh genepoh Nabi. Nabi Muhammad Tuhan puji oh selamat tubuh Muhammad Nabi Muhammad Tuhan puji oh selamat tubuh Muhammad Nabi. Bismillah. Dengan bismillah, alhamdulillah ya Allah yang berkuasa. Selawat ke Rasulullah dengan lidah bertatem baca Nabi Muhammad ana Abdullah ibunya Siti Aminah. Bakro semangat intan jamalon ngan so